RTI mga information pek chuatur ministerin arian khotlai awangin minister chu remngot theida na omlawa rem om tak nialang department sanga state public information officer SPIO te rem anni om thom hriatur ala ommi alo boxi nen ZPM sarkar thar kanson meka hian minister ten RTI channa an rian khotlai awangin Mizo RTI activist enge mozat an lungoi lova. Lungoi lo te thom aring zual ta deuh ani ang. Mizoram khopui aizol atanga chuak tuk tin chanchin bu. Di aizol post chuan nilai ni October ni ruk chuaka. RTI lam kluang achitau ti thupui mangin report beng verzet anti chuak tarup mai. Minister ten RTI information pek chuatur lo en masa a an lo kola. A then huntiam chunga an pek chuak man lo le ngal chuan mi puite hian kan dil le beisei thudik kan dong lo thei fo ti na ani a politics din hun atleu lo na eng i lo ti dang lam te po thil thleng pal thei ani he mi chungchanga hian RTI activist lar le tholok ber ni fo thin politics lam kluang azo tak awanga in sumri puwan lal ruata Mizoram People's Party MPC president chuan thil poi thui thei tak ani thu zol ID a hrit heti anga minister in RTI channa turan en hi kala hrengai lowa tunai chuan a vai deuh thaw hen an en ni na lang tlat maya poi kati khop mai ke chuan purwa takan komna kan ti chhuak ma in tlang hria ta puang zar tu di aizol post thuziak hi I han share chhuak ma sa phot te ang motor kong chia alara right to information RTI kongpo tunlain ati trau khop mai RTI mga zona chan na hi engtianga rin tlang nge ani ti thu po amang tu te ti atling mi in RTI mga thilan zo chan poimo chu thudik hriat an du wang ani a minister thil soi adikem ti hriat tuma zot po an thane mang ma se tunlain minister ten RTI channa an endik thin tlata RTI Watch 10 CIC nena an complain po in omzia ala nei lo thudon danin tuna hian chief minister in RTI channa tura achang tu te buat sai pakhat po akol meka azot tu in channa hi adon harpha don RTI manga zona hi ni somthum chunga chan turania achang turin sarkar department a state public information officer SPIO anom thin SPIO hian zona hi an lo dong a an chang boka ma se tunaya SPIO in a chan felvek nuwa ministerin an en le phot a om fo hei wang hian ni somthum chunga chan man lo po a om thin chief ministerin akol mek po hi September ni som hi panga chan man tur ani a voin thlengin an la chang lo karma sa khan chief ministerin SPIO chan na hi akol to a Chief Minister nen atang hian pek chu alani lo ti thu donani hetianga minister in RTI channa an en masathin hi ahim lo ti in RTI Watch 10 September ni kwa khan State Chief Information Commissioner nena lungoi lo thu an lo thlen to Chief Minister hian ama po in RTI manga zona channa nena in anglo alo puang to RTI mangin mi pakhatin CM Relief Fund manna azota chuta chuan CM Relief Fund dong tu a MLA te party unit te le makti thei tur dang te an lang chutianga RTI manga thudon ani nu chuan chief minister hian Facebook page a CM Relief Fund dong tu list a post thave le a RTI channa nen ai nang to lo RTI manga department pakhata thilzot tu pakhat chuan channa adon har thu asoya hei hi ministerin aendik phot wang ani thu asoi RTI manga thilzot tu dang pakhat chuan a channa lam thei ani thu department lamin an hria tira latura akal chungin ministerin aen phot don ti an hril le a ni somthum chungin channa adon man lo pha ti asoi RTI mga zorama thil dik lo thleng thin te ven konga tholok tak prism kha pulal than hola kai phoi Mizoram sarkarin
kum sang ni le som pasari khan registration ati top saka khatachina khan Mizoram hian pol anga in hlom khoma chaktaka mala thei kan nei ngai ta lo reng renga mimal tu te emo chu RTI activist tholok tak tak ombok ma se pola in hlom khom ta lo chu mal tor tlok tlok anom ta fo mai RTI activist tholok belte zinga mi rot felanu chuan RTI manga information adil tam thu le shen khotlai amwal mual om tura angai min mia thu zol ID ashila ka RTI hi reide tu tam maya ka nga sim-sima tun na hianin kanaw te han min ol ni em wa hang ka zot tawak lawa minister in en ti kam ti amo khatiang kha kala tong lawa imo kan General Secretary Center for Environment and Social Justice also nasalutuka ani hang complain na in ka sheklat na mase activist then khat lung oi lo te chuan tun nai khan Chief Information Commission hena an lung oi lo na an thlen ta hialani chu the Aizawl Post in nilai ni October ni som paruk sang ni le som ni pali a headline mewa an ron man chan lo ir chuan na ani Minister ten RTI information pek chua tur an lo hrian khotlai nge zia alo lang chiang ta a hemi kai noya MPC President Puwanlal Ruata kan biak na hi i han ngai thlak chun zom te ang SPIO hen ni som thum chungan chan kha ngai ta mo amaro chu ni som thum chung ti ngot lo de om the chu en tirnan an department chanatang khan tu te mo NGO ne ne mo te poisa fan pe chong ta ang se khami chung chang kha kan zot don ni jon kha kha an va zo ve le ngai wang han third party information ani to wang khan hunan nei bel ta ni som panga ning ka sia hun ni ka se fu lo de me the chu tiang ani chon chu ni som li pangan nei thei ti na ni ta chuan ni som thum ka chu hun bi khani ta khata min chan lo ka chuan a department a khan appellate authority no ma ta hang kan apilanga ta chuan min chan lo khan ni tin cheng za ni som nga hisapin poisan choi theya ma se chu mian poisa choya chu keima ania zot tu chan tu ni lawin sarkara lut tur thau khani ta penalty pangai khani wangin chuan cheng sing ni sang nga thleng sing ni sang nga ai tam kha chu thei to lo mo chu an mi mal sum an pek chua don lo wangin an pek tur jan an mi mal sum an choi tur chu sarkar an thona department atang khan reimbursement an dong theim thei lo an mani mi mal sum in an choi tur ni zura ma hian tiang in sem na tak hi om kala felo voi khat kha chu department pakhat SPIO kha chu choi tir khan han tum na sa khop ma se appellate authority khan a dam zong hir khan thil khan tia a to pa kha chuan in cheng zanga kha chu fine ve mo a ming soi phei chen nuam lem lo wanga chu bak chu fine Mizoram an om kala felo an nem thina wang khan an ti lo ni maya dan ang chon ti du se an chan lo ni kan zo na chan hun rala tanga chiar kan ni tin cheng za ni som nga choi tir tur khan ni ta chu in choi tir chu om se SPI ho hi chan man mo khopang ma se in choi tir tak tak om nep em awang hian eng he huwa han an ngai vak lo mo chu kan than mo bok ani ve thei don ti na van ni mai om ve keima thir na chon ni te reng chu in sem thak thakila chu tuna chan huna chan na ka dong lo tiang hi om mi lo tura ka ngai mo ke chuan chu mi du na wang chuan ania chu mana pwa mi pakhata chu choi tir nge tum han thei patop kha kan chua tlema zong kha chu ming kha chona han choi tir ve ya tuna hian ka dil na pakhat hi chan hun to la chan lo oma amaro chu ala reilu tuk lo kala zui chia lo chuan tun hnaya boru ron om ta hi chu manni de lek khan tum lo dewin kathil dil pakhat hi min chan harawanga kan zo chian khan minister ne na file an kaltira lo la let lo ti kha ka seta chuan kan han in zot zawa kan thian then khat kan thian te zinga pakhat pok chu tiang che chon minister a file kaltir kha lo oma ka minister a file kaltir kha thil ti dan turni mi lo wang khan a thalo kan te manni khan Chief Information Commissioner kan wa muwa kan va soi puya
notification te chuala kan tiama ro chu engting ya kalzel don kan khachi alowa athu thu tur khania ni kha chuan minister in enangai lo ni ti hi notice chua se kan duwa minister ina anla ka anlo thit fim le ther kha dan kalani iti namo dan kal ania minister khan an khoi tur ani lowa amaro chu engemo thila da jon an du da jon an ron ve bok tur ani amaro chu khata ni som thum pel thila kal pha kha dik taloni chu mi pia le a serious em chu ei abik takin kan chief minister hian ka assembly house ate khan RTI channa diklo ti te kha soya khatiang chi kha a oma tin department thu mun renga missionin thil thu mun deuh rengan zo a channa in anglo hi om ta bokani chu abuai thak em mai hi thil diklo deuh ania adiklo pialama chu minister ho in rol hian thil hi ti buai ta ni anin rol lo na turan in rola ei chu thalo tak ani chu tun ZPM sarkara hian atheng ta ti na chu ani phata ani ta ni hi tram danga te po minister then khat lo en te chun om tho mai theya amar chu tu na hi chuanin information chan na tura hi minister hen hian thentir deuh zel ni to hian a langamo ei hi apoi khop mai mi puitan hen thalo takani tuna khan I komena khanin tram masalam punkal to lama khan minister poina an lo clear fo thei thu khai soya an clear nge thin itingam chia lo deuh ani an thir hi ka hrelo zo ka kei chuan minister in an thir ngai ka hrelowa mai ro chu an lo en ve mial mai theya ka ti thil thu ni entinan SPIO te le nge department a khami RTI boi pui tu te khan hei chu serious mai minister iron te uti du te pon nei pal theya ka ti na mai ania khatiang te kha chu thil om thei khania sarkar thila hrim chon om thei khani ta amar chu tun malam hian heti anga minister in RTI channa turan en hi kala hrengai lowa tun ai chuan a vai deuh tho hian an en ni na lang tlat maya poi ka ti khop mai ke chuan isoyang chuan nia minister an nia an department athil thleng te kha chu an thiat ve zel lo thei lo thil khania amaro chu ni som thum chunga thil thleng ani chuan tu kuta polut kwal sela soyang khan third party information te po dil ngai pal thei thilania apoina om lo kan soi thei khani to lowa apoina om lo tura ngai ta ila amaro chu ni som thum chuang emo khami an phalchin ni som li panga emo khalo pel tang se minister thilti local wang po ni se ator tu tur chu SPIO tho kha ani ator tu tur chu SPIO tho ani ta chu ti ni chuan minister tena an tor ve don lo wangin dan an palzam thei hle don ti nai mi nian ngai ni mai thei minister konsana chuanin aluta atanga ni ti chiang takin alo lang ta proof a minister chu han sem thei dan omem eng ma sem thei dan om lo RTI ya tin helai hen siat fu lo om nin ka sia ke chon mo mi pui po hen gan la se fu che lo wa RTI ya om nuwa information hetia kan deal hian a deal kan deal theya kan deal a kan in ngaya deal tu tamber hi hei hian ni mai lo wa khami information mu kha kan dikna chan vo ani to ni RTI om nuwa han RTI act hianin sarkar information thup thei tur chin tlem zong khaoma khami bak khache mi pui in adu duina kan en theina tur han mi puya han dikna chan vo min pe ni chuwang jon information kan va deal hian kan va deal dek ani lowa kan dikna chan vo kha kan va te sap trong mangila kan va claim ti mai teang kan dikna chan vo kha kan va phut ani kha kan ti tur dik tak khani towa chuan min chan du lo hi thil ti thei ani lowa amar chu channa an hriat mi lo kha zo pal theya oma khanga chuan kan hrelo pon ti mai tur khani ta channa min pe ka hi anmo phutna ani to ni tun ma te chuan RTI om ma te chuan engemo kan du kan di la min pek phal lo khan an phal lo ani maya soi tu rom lo ma sa tu na chuan kan du kan hriat du kan di la min pek lo chuan
กันดิกนัจันโวค่ะจริงๆกันสวยงสวยดันตัวกับวันเทียมเรากันดิกนัจันโวค่ะมินราเบสักตีนางนิตาจุมีนี่ชวนเคสฮิเลียนจงอินกัลดูอีลังไฮโคตาเช่งกัลเทียนยาสุพรีมโคตาเช่งกัลโฉเทียขานิตาโมสเตทดังอาจจะจนไฮโคตเช่งแต่ปนเจ้าทินตาจู่เสียดเสียนะขัดจงจันลักขมีปุยโปหันกันบักขบินเกจวนกเสีย Chief Minister in a Assembly House RTI information chungchang asoi kha le hei Aizol Post thu chua po hianin thilin min lo pek choina om thin ti alang tareng meya chuti ni chuanin engtia chin fel chi nge tu ti diklo nge ni ta ang tumlui reng wanga ti diklo te om theyem om thei tura alan na chu thil engi mon soi hian then khatan hian a poi zong lo lak hi ol khopa so je atifia turin soi taila assembly session ma khan chief minister motor kor zat vel kha RTI khan tu te mo khan an dila chuan a motor kol zat khan ron pe chuak ta chu social media khan dar ta chiam ani chuan chumia chuan assembly a khan chief minister khan kha chan na dik lawani thu asoi ani ila fiat karinga chuan chan na dik lawani thu soya a motor kol zat ang ni lawa an chan angina soya a thati lo thu te po kha soi hiala khamin nuwa khan mi then khatin CM motor kol zat an dil le khan ama an chan na aya tlem dei ang khana ron lang le tani chu chief minister khan information tek chu tur kha a khoi ta a du angina ti dang lam ti kha chiang tani chu at poilai tak khane ta chuan chumin nuwa chuan tuna hian adil tu te hian an la vor chuak chia lowa a hriat chu ka hriat pui thowa to ka pui thowa min en tira wangin chief minister motor kol zat hi fen khatin an dil le na chuan assembly session zo deuh loka motor tlem te ang ni lo kha ani le to ni tivel khan thil kha aboi ta nuai mai hi apoi lut tu ka mo hetiang anga thil om hi mi puin thudik kan hreturania thudik hreturin dikna chan vo min petoa chumia chu ra be a oma ti dang lama an du swan soi sak kha chuanin thil dik lo top khok kha ni ta ke chu ka ngai de umaya a thalo ka ti khopani